burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, umukunzi wa kadasohoka wa Rwanda 24 News TV, ngo uhaye ikaze nakwifuriza amahoro y'Imana, aho tugomeje kubana amakuru n'ibiganiro tukugezaho. Tukaba tuje muri tukuzana amakuru agezweho arimo avugwa tariki 3 z'ukwezi kwa gatanu 2024. Tukaba turi buze kubakira amakuru yacu kuri izi ngingo z'ingenzi zikurikira. Turakubwira ko General Sultan Makenga yamaze gufata umwanzuro wo kwerekeza mu mujyi wa Kanyabayonga, akomeje kubera imirwano ku buryo bukomeye cyane. Turaza kubyinjiramo. Turakubwira ko igisirikare cya Afurika y'Epfo cyongeye gutangaza ko abasirikare bagera kuri 4 bamaze kugwa mu bitero bibera ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nako tukubwira ko igisirikare cya M23 cyatangaje ko kigiye gukora impinduka zikomeye kugira ngo barebe ko bagomeza gutsinda kino gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ari nako n'ubundi FARDC nayo igomeje guhigira hasi hejuru buri muturage wese ugaragaza ko afitanye ndetse ari n'imikoranire ishoboka ku ngabo za M23. Aya makuru yose nayo twaje twinjiremo ku buryo bukomeye cyane. Reka mbaze ngusabe n'ubundi gukanda subscribe, comment, like ndetse na share kugira ngo tuze kubyinjiramo ku buryo bukomeye cyane, kandi ukane no kukazogera kugira ngo amakuru yacu azajye kugeraho ku buryo bworoshye kandi ku buryo bwihuse. Reka dutangira n'ino nkuru ya mbere ivuga ko Kanyabayonga bitewe n'imirwano igomeje gufata indi ntera, General Sultan Makenga yeruye agafata intwara akerekeza muri bino bice kujya kureba uko byifashe, dore ko iyi Kanyabayonga igomeje kuberamo imirwano myinshi. M23 yamaze gufata ibice bimwe na bimwe, gusa ntagira ufata neza kuko FARDC nayo yanze kurekura, byaje gutuma abasirikare ba FARDC bagomeza kugenda barwana bukomeye cyane. General Sultan Makenga uyobora M23 yamaze gufata umwanzuro. Amafoto yagiye agaragara General Sultan Makenga ari muri ibyo bice arimo akurikiranira bya hafi imirwano ikomeje kubera muri kano gace ka Kanyabayonga. Ni Kanyabayonga ikomeje kugenda irasaniramo n'abasirikare ba FARDC ndetse n'ingabo za M23, bitewe n'uko aka gace kose M23 yavuze ko igakeneretse igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nacyo kuba cyakarekura byagomeje kwanga, ndetse bagomeza kugenda abirindiriza bavuga ati kurekura kano gace byabigoranye, ndetse tukaba tunagomeje no kugenda dusaba, dore ko n'ubundi bindi bice byose bagomeje kugenda babitakaza ku buryo bw'amahera. Ari nayo mpamvu kino gisirikare cya M23 n'ubundi ikigomeje kugenda kirasa ibitwaro bikomeye cyane mu ishyamba ribarizwamo inkambi y'abasirikare ba FARDC kugira ngo barebe ko babatsimbura bakabakura muri bino bice bagomeje kugenda abinangira bakanga kuvamo, nk'uko n'ubundi amakuru agenda tugira avuga ko imirwano karundura imigenda iba, ariko igisirikare cya FARDC nacyo ntabwo kiri gushiramo, nacyo kiri kuzana ibitwaro byinshi ndetse n'abasirikare bari kubongera ku buryo bukomeye cyane. Kuri ubu rero amakuru aravuga ko M23 yongeye gukubita ku buryo bukomeye FARDC, gusa ikibazo nyamukuru nuko FARDC muri bya bice hazanye abasirikare benshi ndetse n'intwaro, byo byatumye General Sultan Makenga ageraho ngo arebe uko gahunda zifashe. Ino Kanyabayonga imaze iminsi igera kuri 3 iberamo imirwano yatangiye ku munsi wo kuwa gatandatu, nibwo imirwano kandi yagomeje kubera muri bino bice igomeza igenda iba. FARDC yari mu nyemera irimo igenda isa naho imigenda itsindwa, gusa yaje kongera abasirikare ndetse n'izindi intwaro ku buryo buteye ubwoba, byaje gutuma rero bibangamira igisirikare cya M23. Umugambi cyari gifite wo gufata uyu mujyi ku buryo bworoshye ntago byaje kubakundira, byaje gukomwa mu nkokora nyine na bino bikorwa bya FARDC byo guhindura ndetse no kongera abandi basirikare n'intwaro muri no mujyi wa Kanyabayonga kugira ngo bakomeze kugenda bahangana, dore ko Kanyabayonga ibarizwamo amabuye y'agaciro menshi ndetse n'ibikorwa bigiye bitandukanye, kandi uyu mujyi n'umwe mu mujyi irimo igenda iterambere ku buryo bukomeye cyane. Byaje gutuma rero n'ubundi kuba uyu mujyi uri kugenda utera imbere, igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gifata umwanzuro wo kutawutakaza mu buryo bw'amahere, bitewe n'uko babonaga kuba batakaza uyu mujyi bakomeza kugaragarira nabi abaturage bagomeje gushyigikira kino gisirikare, dore ko Perezida Felix Antoine Tshisekedi kiromboka gutanga itegeko ry'uko umujenerali uzongera gupanga urugamba nabi azongera gukorera iryo kosa azayibazwa ku buryo bukomeye cyane, ndetse yanavuze ko bano bajenerali bagomeje kugenda batuma kino gisirikare cya FARDC gitsindwa ku mirongo y'urugamba, byose baje kubikurikirana bakamenya imva n'imvano, kubera ko Perezida Felix Antoine Tshisekedi kirombo yagaragaje ko kuba bano basirikare bari gutsindwa atari uko badafite ibikoresho bihagije cyangwa se badafite abasirikare benshi cyangwa se badatya, ahubwo ngo ari imipangire mibi y'urugamba ndetse no kugambanira igihugu mu bajenerali bamwe na bamwe bataramenyekana, dore ko bamaze gutangiza iperereza ryimbitse kugira ngo bamenye neza impamvu nyamukuru kino gisirikare kirimo kigenda gitsindwa mu bice bigiye bitandukanye. Kandi koko ni uko kuri bari gutsindwa ku buryo buteye ubwoba. Reba Sake bamaze kubakubitirwa ku buryo bukomeye cyane, kandi no ku buryo bukomeye, ku buryo buri hejuru cyane. Abasirikare bayo ba FARDC barahatakarije ubuzima ari benshi, intwaro byagiye zifatwa, wazirendo
nuko nguko FDL nayo nuko yatakarije ubuzima kandi bari abasirikare benshi ku rwego ruhambaye. Ari nako nundi tukubwira ko igisirikare cya SADC uruhare rwabo ku mirwano rugomeje kuba rukeya ku buryo bukomeye cyane, ariko twerekeza ku gisirikare cya SANDF. Iki ni igisirikare cya Afurika y'Epfo gifite abasirikare bayo benshi bazanywe hano ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri Sami DRC, ubutumwa bwo kubungabunga amahoro bw'abasirikare baturutse muri Afurika y'Epfo, Tanzania ndetse na Malawi, basigaye bagize umuryango w'ubukungu w'ibihugu biherereye mu majyepfo ya Afurika. Ibi byose byarateranye byemeza ko bigiye kohereza abasirikare, gusa ku ruhande rwa Afurika y'Epfo igisirikare cyabo cyatangaje ko kimaze gutakaza abandi basirikare bagera kuri 4 bitabye Imana baguye mu mirwano, ndetse n'abandi benshi barakomereka. Iyi mirwano yabereye mu bice bigiye bitandukanye, harimo yabereye Sake ndetse n'imirwano yagiye ibera mu bice bigiye bitandukanye haba Murambi. Bano basirikare batangaje ko abasirikare babo benshi bakomeretse bakaba bari kuvurirwa mu bitaro bya Goma, ndetse n'abandi benshi bakaba baritabye Imana, harimo bashimuswe ndetse n'abandi bagiye batakaza ubuzima muri iyo mirwano, dore ko igisirikare cya Afurika y'Epfo aricyo cyatangaje ko abasirikare bayo bakuyemo. Gusa n'abatanzania nuko nguko, abamarawi nabo nuko, abacansho bose baturutse muri za Romania ntago bigeze boroherwa na kino gisirikare cya M23. byose uko byakabaye Mvetura yabisatira bikubita ku buryo buteye ubwoba, dore ko Mvetura yavuze ko ikintu nyamukuru kigomeje kugenda kibabaza ndetse kikatubagumaza no kugira umujinya ari ubwicanyi bugomeje kugenda bukorerwa abaturage b'abanyamurenge batuye mu bice bigiye bitandukanye barizwamo igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ari nako tukubwira ko n'ubundi Afurika y'Epfo ariyo ifite abasirikare benshi muri kino gikorwa cya Sami DRC, niyo yazanye abasirikare ndetse nayo yaje iyoboye operasiyo. Gusa ibyo bigomeje kuba agatereranzamba, ibintu bigomeje kugenda bizama, abasirikare bari kugenda bagwa ku mirongo y'urugamba, nyuma y'uko n'ubundi mu minsi yashize bari batangaje ko bagomeje kugurwa ku buryo bukomeye cyane runo rugamba, bakagaragaza ko bahawe indege z'intambara zigera kuri 2 gusa kandi harimo izishaje, ndetse bakavuga ko ino misozi yabo igomeje kubagora, ubuzima bugomeje kuba nabi, amazi ari ikibazo kuyabona, umuriro w'amashanyarazi ari uko. Ni mu gihe n'ubundi abatavuga n'umutegetsi bo muri Afurika y'Epfo bari bavuze ko kino gisirikare cya Afurika y'Epfo cyorohejwe muri ino mirwano batariteguye ku buryo bukomeye cyane, ngo bafite budget bazakoresha ndetse n'uburyo ki bazatabara abasirikare babo muri bino bikorwa byo kurwana n'ingabo za M23 zigomeje kugenda zibakubitira mu bice bigiye bitandukanye. Byose byaje guteza intambara ndetse n'umwuka mubi muri Afurika y'Epfo, abiza gutuma n'inteko ishinga amategeko iterana ifata umwanzuro kuri kino kibazo cyari kigomeje kuba agatereranzamba muri Afurika y'Epfo. Amasosiyete ashinzwe uburenganzira bwa muntu muri Afurika y'Epfo yaratangiye guhaguruka avuga ko bagomba gukuraho abasirikare babo ku buryo bukomeye cyane, nyuma y'uko batangiye kugenda bagaragaza ko ari ikibazo gikomeye ndetse n'ubuzima bwabo bugomeje kugenda buzamba. Gusa Perezida Cyril Ramaphosa wa Afurika y'Epfo yaje akubibangamira ndetse aza no kwitambika, avuga ko kuba bakora abasirikare babo ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byagaragara bitewe n'uko ari amasezerano yakozwe kandi yatwaye n'igihe kirekire. Avuga ko bagomba kubyigaho ndetse niba bikore bahubutse nk'uko byari bigiye kugenda. Kuri ubu rero bano basirikare ba Afurika y'Epfo bagomeje kugenda bagwa muri bino bitero, ndetse n'umwuka ntabwo umeze neza muri Afurika y'Epfo. Bamwe bati ese koko Afurika y'Epfo ikwiye kuba igifite abasirikare bayo kuri buno butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ko bagomeje kugenda bahagwa kandi ari benshi. Abandi bati Afurika y'Epfo ntabwo irimo ibona ko abasirikare babo bari kugenda bagwa kuri buno butaka. Neza kino kibazo cyo muri Afurika y'Epfo kimeze neza nk'icyo ku butaka bw'u Burundi, nabo bati abasirikare bacu ne kugwa kuri buno butaka Perezida Evariste Ndayishimiye ntagakibona ntagakireba, bikurikiwe n'amafaranga menshi ari gukura muri buriya butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu mabuye y'agaciro. Niyo mpamvu nyamukuru arimo atemera kugira ngo abasirikare be bave kuri buriya butaka, dore ko bagomeje kuhagwa ari benshi. Noneho bo bafashe n'umwanzuro kujya abigabiza igisirikare cya M23, uretse ko n'undi abafashwe M23 igabagumana kuko igisirikare cyabo kita kibihakana ku rwego ruhambaye, ndetse na perezida ubwe yatangaje ko nta basirikare be bigeze bafatwa na kino gisirikare cya M23. Gusa nanone ikibazo nyamukuru kiri ku Barundi cyo kimaze gufata urundi rwego, nuko bazanwa ku mirongo y'urugamba batigeze babibwirwa na kino gisirikare, ndetse ngo bamenyeshwa byibuze mbere y'amasaha 2 kugira ngo bahamagare imiryango yabo babibwire ko bavuye kuri buno butaka bw'u Burundi berekeje muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo guhangana n'igisirikare cya M23 gikomeje kugenda n'ubundi kibakubitira mu bice bigiye bitandukanye, nk'uko n'ubundi amakuru agenda atugeraho ariko agenda agaragaza. Ari nako tukubwira ko n'undi abaturage batuye muri bino bice by'umwihariko muri Kivu y'Amajyaruguru bavuga ko igisirikare cy'u Burundi nacyo kigomeje kugenda gitsindwa ndetse kinakubitwa ku rwego ruhambaye.
bitewe n'uko nabo bakomeza kuvuga ko nta kintu kinini nyamukuru bari kurwanira, byose baravuga ko n'ubundi imishahara yabo itakiza, ndetse no ko bari kurwana n'igisirikare cya V3 ari ikibazo gikomeye cyane. Baje gufata umwanzuro wo kuvuga ko kurwana abo bagiye kubihagarika, dore ko n'ubundi igihugu cyabo cyamaze kubaterana ku buryo bukomeye cyane, kandi binagaragara ko kino gisirikare cy'u Burundi imirwanire yacyo iri hasi ugereranyije n'ingabo za M23, dore ko abasirikare babo benshi bamaze gufatwa, ndetse abenshi bagiye bishyira kino gisirikare, uwakomeretse uwavunitse bose bagiye bavurwa. Gusa igisirikare cyabo kize cyemera na gato ko ari abasirikare bafashwe, ahubwo bakomeza kuvuga ko ari abasirikare ba Red Tabara abinjiye mu mutwe wa M23. Ibi byose byagiye bitangazwa n'abayobozi bakuru b'igihugu cy'u Burundi, bavuga ko n'abasirikare babo bigeze bafatwa n'ingabo ze iyo ari Red Tabara n'umuri gomeje guhangana na kino gisirikare cy'u Burundi ku butaka bwabo, dore ko hagomba kugenda n'ubundi habera imirwano igiye itandukanye iri kubahuza na kino gisirikare cya Red Tabara cyashinzwe mu minsi yashize kugira ngo gikomeze guhangana n'ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye, bagomeza gushinja ko nabwo bugomeza kugenda buca intege, ndetse bunagaragaza ko nta mbaraga bufite mu bijyanye no kuzamura imibereho y'abaturage ndetse n'ubukungu muri rusange. Ari nako tukubwira ko n'ubundi ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bigomeje kugenda n'ubundi bicika mu bice bigiye bitandukanye. Reka twerekeze muri Kivu y'Amajyepfo, naho tukubwire ko umwuka utameze neza mu gisirikare cya Wazalendo kigomeje nacyo kugenda agitatana, kiri kuraswa ku buryo bukomeye n'ingabo za M23 nk'uko amakuru y'amatenda atugeraho. Kivu y'Amajyepfo ibarizwamo abasirikare benshi ba Wazalendo bagiye bahahungira nyuma y'imirwano ikomeye yagendaga ibera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bakaza kugenda bahunga bajya muri Kivu y'Epfo, naho M23 igomeza bacanaho umuriro, igomeza kubakurikiye n'abarasa ku buryo buteye ubwoba. Reka rero n'ubundi ngushimire, twari tukomeje kubana muri ano makuru yaragezweho muri ano masaha, n'ubundi ngusaba gukanda subscribe, comment, like ndetse na share kugira ngo ugomeze kunogerwa n'amakuru tugutegurira hano kuri Rwanda 24 News TV, umuyoboro kugezaho amakuru abavugwa mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, tukavuga mu karere ndetse no ku isi hose, politiki, umutekano ndetse na diplomasi, byose tubyinjiramo.